Omu bichweka nkakamubize Nyakitunda Chembogo n'endijo myanya gyeherire aba bodaboda bahewe bintu nka reflector na helmet. Usanga zimwe amataraga gatakweza ryo musahe jyo rya speed konga agako etane bayakatahirimo aho umuntu agwana abantu wamurebere ngo n'umuntu so ntwe nangwa tisi wagateka mu mahanda aho waba nogenda kikubase kugira ngo umuntu akwezeje atakagirimira abanamo nano umuntu yagira ati ya wostami abori bodaboda yarebe nyuma yarakambizi na amato gunu wacharo nintana nahurura nashemererwa munonga ahabwo kureba mazima turatayayisa Bishop Ramisi natwasa na nabataka no bashemerirwe na bodaboda bana bashemerirwe ahabwo buhereza obuyaturetero mu wanyogo Bishop we bare nakongera umugisha nimekamba higi abanyedini bagenzi banje abantu aba kabahemu twizo akereziya kabahemu choncha akanisa kamba chere bitoye bakabehereza ye kanisa tegera ho bwire nangwa ekakora umuntemere ekahereza abataka mbene kituru kwa chindi we are giving back to the community. Abandi bantu bakwaturwaho harimo abeje b'amashomero abatunga bitabo obucumu n'ebindi bikwato kandi abantu bakuzire bitu batene baburabura cyaye kombi kwate n'ibyo mu magara gabo bahibwe bintu nk'imifarasi branjiti ebyo kutekisa n'ebende benji Omonyo mu perezida Buna. Yes. Yego. Amatora. Thank you mom. Na umunyongerere. Shoplameka yatwegesa munonga aha byo kundo kushoma yatwegesa munonga aha byo kwanga kushwera nanga kushwerwa abana bakiri bato yatwegesa munonga ebyo kureta entunguko mu makagitu yatwegesa munonga ebyo kurira government na kujikunda yatwegesa munonga ebyo gukora ebintu bikuhisa mukama ekitinisa. Bishop Ramik wa Favored Evangelistic Ministries haro biyanje kushaba abandi bebembezi nkawe onareba MP hari abana bunshabire umucango mbace abutukwenda kukwatiraho online yo kushoma ngo bakare barabaho bagire bahika enzura tekangwa hona konga yagira yagwa bayeza no basafutambira bandejara ibyona nibija wanyuma yo keza Elisabeth ari mu kiterane umwanyogu bahina n'ikihoro nko mu gukunja kusima mu kamarahanga avuye byona ebyabakorire aba TV West ndisenyamo Gideon.